Yeah! Sada se spremamo da stavimo kacigu na glavu. Biće very dangerous. Veoma opasno. Mi ćemo da glumimo vešticu na čarobnoj metli. Dok lete projektili i užarena metla će da se brani od usijanih iglica i projektila. Good morning, good evening, konbanwa, gomenasai, dobro jutro, hayo gozaimasu. Malo se šalimo, sad je tu moj budući učenik koji će malo da pokaže svoje psihofizičke sposobnosti iz svog elementa i života. Ne znaš da se krećeš, polako. Hvataš celo telo. Pa, ode vrat, ponovo. 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 Vidi gdje? Ponovo. Isto je. Haj. Isto je. Stavimo lisice. Okrenemo. Ponovo. Ponovo. Uvijek je to, nebitno koliki je čovjek. Ide gore. Ok. Samo Još jedan. posle ovog nešto malo luđe. Yeah! Ponovo. Polako. I ovako sada, ja ću gađati s ovim vatrometima, a moj učitelj će probati da izbjegava. I krećemo! Hoćete da vidite na časove, obavezno da zapratite na Instagramu dr.makaki i tu možete da vidite njegove neke slike, a na YouTubeu dr.makaki vidjet ćete svašta. Ali da biste uspjeli u svemu tome, prvo morate šta?
morate da upalite Toyotu Supru, to jest vašu metlu. Ovo je bundeva koja ima duh, razumete? Ovo je metla koja ima duh Toyote. Izvadi